kapek ni berusia lebih kurang dalam 20 tahun lebih, yang mana kapek ini telah diwakafkan oleh pihak surau. Bila kapek ni berada lama, dia akan mengeluarkan habuk-habuk. Jadi habuk ni lah yang menyebabkan penyakit gatal. Dan faktor yang kedua ialah sebab budak-budak sini terdiri daripada anak yatim dan anak asnaf. Jadi mereka ni mengharapkan 100% kepada kita. Sebab kita sendiri pun tak mampu untuk beli, pihak sekolah ataupun pihak pusat pengajian tidak mampu untuk membeli untuk mereka. Itu faktor utama dia. Oleh sebab itulah bila mereka tidur di atas kapek yang sedia ada, tuan boleh tengoklah kapek sedia ada ni, menyebabkan penyakit gatal tu lah. Penyakit ni kalau kita ni panggil di sini pudih buta. Things we could never imagine, hearing the sound of rivers flow, and we know we'll be here forever. The feeling is indescribable, knowing that this is our reward. Do you remember the hard times we went through and those days? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami berada di Pusat Pengajian Ulum Arabiyah. Dan hari ini saya nak tunjukkan kepada tuan-puan sekalian sistem air yang telah kita bina di Pusat Pengajian Ulum Arabiyah. Kalau kita dapat tengok daripada telaga sana, air ini dipam naik ke tangki. Tapi sebelum naik ke tangki tu, air ini akan ditapis dan naik kepada tangki dan turun, ditapis lagi dan dimasukkan ke dalam kolah. Dan kita dapat lihat sinilah hasil pada air yang telah diproses daripada telaga, air yang agak keruh, ditapis dan ke tangki, dan inilah hasilnya. Air jernih, elok dan tidak berbau. Dan insyaAllah daripada air ini akan dimanfaatkan kepada seluruh warga Pusat Pengajian Ulum Arabiyah di kalangan anak-anak yatim dan warga emas. Dan saya nak mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan yang sudi menyumbang kepada kami Ihsan Madani. Semoga berkat sumbangan ini dapat menjadi jariah kita di akhirat kelak, insya-Allah. Terima kasih.